Jotono no Khulumkha ni channel lo angkai tomung onora ni channel lo subscribe khalaya khumkha angkai subscribe khalai ready ang katal job advertisement ta online information related video sonamot angkai phaidi tini kaise katal job advertisement nalaina omong kha da Indian Navy ni bukhakti rezakha omo naidi oro sajaka naidi artificial apprentice junior secondary recruitment omo SSR August 2022 batch Gangkawa Zakawa naidi eligibility condition oro sajaka je kaje geselaro apply khlaimanai ge oboni bagai naidi kwbangma vacancy tongo gangka oro education qualification kai tamo je oro ni bagai gangkai naidi oro gangkai tamo oro sajakai ko artificial apprentice engkai amoni bagai engkai class 12 pass 60% manai pass oro math physics chemistry biology engkai computer science oro engkai oro apply manai te kaisa tongo SSR oro engkai class 12 pass no engkai oro math physics je science nai porija engkai oro apply khlai manai je class 12 bo engkai age engkai oro sajak kanai di je 2022 ni simi 2005 jora asai nai borok simi oro apply khlai manai Gangkai naidi oro kwbangma mo stipend rejangnai saka 14,600 kalai rejangnai per month to aikeno engkai promotion rok bo omo ongnai promotion pro busung manai naidi angani description no bo bori renai omo ongnai written test ngai gangkai kaisa common omo exam ongnai norok omo gangkai da question paper gangkai tamo English science tai maths rongni tai general awareness ni exam ongnai ga tomung no norok science nawi pori tongkha kai 60% mark rok tongkha kai noro apply khlai nai mano apply khlai na musungkha ka oro physical test rok ngai medical standard je nangmani oborok najangnai engka training rok bo rujangnai saka ro gangkai o jaga o noro apply baike khlai na gangkai boni website o thangdi joinindiannavy.gov.in oro sajaka 29 March ni simi 5th of April 2022 noro amsuk joratoi noro apply khlai manai ge apply khlaina ni process tongo oro rejak tongo tomung no noro apply khlaina musungkai khlai di ga omo je class 12 bo science nawi porijak rongni bagai gangkai da Indian Navy oro telangjak tongo gangkai omo apprentice artificial apprentice telangjak ka je candidate interested tongnai to apply khlai di qualification tongkha gangkai tomung no noran channel no tapuk fan subscribe khlayo kong gangkai subscribe khlai ready ang omahai no tebo ketal job advertisement tai online information related video sanamo gangkai tenin bagai amsung nong situng jotono no hambai